So I remember before all this started. Nge nesu di thoma chungzu di ngarang lona chungdu ne Dalai Lama chola myogu chenpu shugen shiksin. I was actually, following all Nge his social lakto kaba ge thola Twitter dang, Instagram, Facebook so jizo tage gyulam ka ge nangla Dalai Lama choge sungjin tenzu dalo chenyong. Kang la sena kongi sungjin tenzu ni zangma dang, zamli ge nangla mi tsangma la zande chi gyudiri. His message is to open your arm and, welcome everyone in the world. Kongi kongshi zobu teni, zamling di nangla zewa dang, hide, nyingji kyabe nang gyudiri. If everyone, Kesi nganzu tsangma dang, guji tsui kongi sungjin tenzu nyamlen chabe ina, nganzu mize turing di la, maudu kandishi yang kumare. all he cares about education. Kongi zobu ni tui takdu, mi xian yun kongbe dongyu tang, penzu za sem dang, kimze ki wala za dun nyamne chigyu, gorgi lamdun tensui. And go out there. Nganzu rangi la tiwa chik che kuwa dini, ngay tiring zamling di nang la ne tang che sang do donggyul, nganzu za dun ki kone leke kandashi pyu tubiyu. I hope after the pandemic, it will be an honor for me to go visit. Ngay rewa la tate nayam ki ne tang de zogba je su yaga la chi ne, gongsa tare lama cho la jega shugyu kukubji chungba ina, And give him actually one of my jersey. kong la ngay rangi dogo shi chata su bundu yu. Kong la chata pyobi ina kugur dang wenzam yimin di ngay mi she, ina yang kesi kong la ngay rangwang ki pyosi tibe dogo shi chata su pyo tuba ina, nga rang gabub chimbo yong sare. Actually, there is a big Tibetan community in Boston. Zawe Boston nga goki na la pyobe jizo chimbo shi du. Ngay mi zi na la dewa chungbe nang ne, pyoba tso ne mi shi sem sang zadun ki mirik shi re du. I think they have my favorite food called moma. And Ngay kongzu rishung tsogang shi na chi ne, kongzu kase momo sabi ji. moma, kongzu momo ni lakbe sa gu re che song chung. Momo da nyamdu siben tene ngay kase yakshu shi cha song. Tadung de pyoba tso ne mi shi hachang sangbu re du. to go back to Ngarang kongzu Dalai Lama chola jega shu kyur, rendu hachang chimbu chigi yu. people, and for sure, I would love to have a conversation with His Holiness.